Ну, рештабы біздің шақырып алды да, кісіне білен екімізді. Сізден де надежный кішілері yok дейік, сізді жіберімізді. Вдруг мало ли что дейік. Сіз люди серьезный. Бар, біз Қазанға барып қайта қазады дейік. Вот біздің ішімізді жіберді. А кто третий-то был? Наиль. А, Наиль Халиуллин был третий, да? Это первый делегат у нас был Махмуд Вальфия, Гюсина Нуруллин и Халиуллин Наиль. Да. Biz videoda tursak da bizga her kunni onda ikonmaydi bit o vaqtda. Her kunni Nail bizga quraq kelaydi. Her bir delegatsiyani ko'mga gidiraydi. Aşatırgan mı? Siz ne aşatırgan mı? Abartma mı? Bu bütünüzü bulgandır endi. Знакомиться, общаться. Да. Bizning onda shunday yaxshi bo'ldi. Biz сразу birinchi kunlardan orgkomitet bilan tanishdik. Orgkomitetga kunakka yerilib, orgkomitet bizga kelib yeridi. Onarisan orgkomitetda Dinara edi. Как фамилия-то у нее? Ibragimova. Ибрагимова. Qozondagi biz Ganara bilan butun tuğanlarımı da yerib chiqdik. Onarisan onun bir tanışı var edi. Konditerskiy ebrler yasatırvan skladda. Biz Neriyaның skladda 2 kunga bir ebrler alırga biz boraydık. Şunun için biz kunaklarını koboyta aldık. Küp. Kişiye şkolun olsaydı. Biz yalar kuşlarına siz birer ileri tatar işlerine satıp almadık biz. Yok. Koyda iken o pahalı. Koyda iken. Birisi onun iptaşıydı o Feniye Bujahmed'nin. Ahırdan hazır kalendarlar çıkarabıydı. Her bir yolu barsak da Feniye Bujahmed anda konakta bulaydı. Onun tanışıydı. Pek yaxşı. Как насыпь? Какие мероприятия там проводились? Там вообще был сабантуй, по-моему, соревнования были. Что-то такое интересное, которое необычное. Необычное. Birinci tapkır Все необычно. Поездки в театр. Tatar neyine dünyasını açımda değil de şu. Ali bunda özümüzdeki var idi mi? Да. Не так, этого тогда вообще не было. Вот это. Tumantıra kelgeç var idi tatarskiler. O vakitte kişiler de birbirine Yaxşı müvellemedeydiler. Слушай, я теперь извини. Мы булгары, на каком это, по-моему, оттуда булгары это ездили же. До этого, да? 90-да барды булгар. Нет, отсюда мы ездили булгары. А ну лагерьдан тоже бардык? Лагерьдан тоже, по-моему, был. Екінші жылы бардық лагерьдан. Был бірінші ел? Бірінші еліне да бардық, бірінші еліне да бардық. Бірінші жылы біз болмадық, а вот екінші На жылы Умике, бардық. да, помню, мы куда-то ездили. А ол вакыттагы юллар да юк иде, траплар да юк иде. Такталар гына куйдык та шунан төште. Да, пароход белән барган идек. Ул елларда только это, анда это хәзер уже буя сылап бетерделәр не это под фундаментом анда бит ниләр это зияратларның ниләре ятып тора это Юк, чиркәүнең. менә тарихи урыннар бит анда бар иде инде. Хәзерге кебек инде матурламаган инде. Вот ничек алар сакланган, шулай торалар иде. Бірінші қорғалашыларыбыз болды енді Bulgarlarның бұл вакытта. Шонда зор делегация бар, мен үйдім шықайдық дейді. Нарсын Қырғайға бардық. Көбеу бардық, язучылар біле бардық. Фотографиясы бар. Қырғайлардың. Бұл өпенде язучылар бардық. Көп автобустар бардық. Нарсын тағын мәшішлерге, үмелерге бардық. Экскурсияға бардық, үмеге бардық. Там, по-моему, работали даже.